bangifika lapha na kule sele bangifaka kulo kuthiwa akuse juvenile yeso juvenile ile intwana ezincane ngingena maybe kwabo ma 3 Tathakusa Sunday kuzoba Sunday angithi bekuyi Saturday sokuba uSunday Tathakusa yabo Sunday early hours khona lapho ngiyangena kumnyama bangibuze ubani ngikhulume confidence ngibani bangibuze okay kuthuleke kuvulwe ekseni bakuvulwe ekseni futhi ngiphaphama nyana later ngithi mina ngingene bangiphaphama ngithi futhi ngiphaphamiswa ukuthi ngiziza zame emeza la emawindweni sikhuluma isijele asisinombolo mangivula amehlo ngithi nhla jo ingutu uzodwa lezi ay ingutu engaka ngijuvenile mina juvenile leli yamina ijuvenile lezi ingutu ngina 17 mina ngaleso sikhathi yabo zona mara yazibona nama 21 lezi enevele yabona umzimba ngala wami ne voice zindala lezi esinyabona le una 23 le ntshebe anginantshebe mina ngithuleke mangibheka intwana umose ngangami i1 yimi neyintwana ngithule shubile yeah and ngaleso sikhathi mina remember angiziboni ngale 17 le 16 le iage le kamama ngoba manje I'm trying to khuluma ngeage kamama my original age but ngaleso sikhathi ngeage yami ngina because shana nge3 years mangina 16 ngaleso sikhathi ngina 13 ngeage le ngisebenzisa ngokwekhathi le ngithole from my adoptive family which is elakho ID because he age yami ngilibele ngayazi sonke isikhathi umama ungitshela ngale age le ngiyibizayo manje le ka 1984 mase ngihlangana naye sekulate nakhona zanke ngivume until sengiphume ejele sengizoza kuleyo part le so bengingayivumi because mina ngazile kusuke ngambona ahlanye inhloko ngathi itora khuluma lo muntu azingimekeli sense futhi weza azongicela imali wahamba lo muntu ake correct la so makazothi ngwaka 84 njani 84 mina hayi angahambe kancane even namagama uSifiso Terence azange wavuma zanke ngivume anything eyakhe yabo so all along na 13 because hiyo vele namanje mawufaka anything yami ngikhipha iID yami angifotshanga iID yami mayivela ukuthi ngwaka 87 so ngaleso sikhathi mina ngina 13 yabo and vele ngizibona ngaleyo ndlela because into engiyazi impilo yami yonke yabo so ingutu lezi ngithule lokha emini bayasho wena sewuthulile ufike urasa la ebusuku futhi usukumani ilwane angithathela lo mfana basilwise seniyaqhathwa yasesaqhathwa intwana yana yabona man and ngazengeni bashaya igumba fire bashaya isekela baceda bashaya igumba fire ingoma zasejele esajeni ngixole le ingoma zase babayizwa kuyizo usadlala izo ngaleso esajeni ngixole le ngizwile abaceda futhi bayamemeza bashaya ngeimpama futha basifuthiza ile ngudu bashaya ngeimpama maybe bezinoma i7 abaqeda itoilet ama toilet wase stage wase Stocksini police station toilet njengala kuzoba nebondanyana so lifihlayo kule bonda lele bacobise sunlight emanzi ngathi kuyashelela baceda bagibelise labantu shove bicycle bone bicycle babaceda mawulibela ushova bakupompisa bakushaya impama just for fun and entertainment bakugcwalisela abasha abona la kula the only most vulnerable place in my life ile last khathi lesana inqondo yalokheka because this is new experience yaqala ukungena esitokisini inqondo yalokheka ngaba weak noma yini bebangathi ngiyenze bengiyenza inhlanhla leyo Saturday Sunday already elonto bayenza during the day kube into ephelela lapho basipompisile basiyeke azanke silo and then the following day ngiyahamba ngecourt ngathola i free bail ngaphuma because i free bail ngitholiswa ukuthi mayifika
mina leya prosecutor mabangibiza angifuqa mama nguye umuntu oqala uthe makangenza ufike wahlala nami ngibheka boy yini inkinga yakho lo muntu lo mina beka ibreak inhliziyo yami like abona umuntu okhuluma nami esumuntu because impilo yami yonke ngaze ngathola umuntu okhuluma nami esumuntu abantu babafika yabo from lapho ngiyathula hayi umyeke so lo mafika athi boy yini ngimthe angilambile mina dog wena bengilambile ngavuma icase kuye yabo ngathi ngilambile wathi yo athabe na bengilambile mina boy hlalela ngiyi1 same time abize investigating officer ingibheke ngibuza unangakhe bakhulume ne prosecutor bangibuza unangakhe ngimtshele athi where's your proof of certificate and what ngimtshele ukuthi mina ngiphuma kuphi ngimtshele ku village la ngiphuma khona from my adoptive family athi ubo lapho kethiya athi manje sifuna your birth certificate bengenayo birth certificate athi sifuna your birth certificate ngithi birth certificate anginayo yazi abathini bangibuze uyawazi amagama wabazali bakho nani ngithi ya bangithathe kune home affairs la esikhona siya home affairs mabafika lapha bafike babhadale and baphuncha amagama kamamama no babami ubabami my adoptive family and then bangidonsele a copy of my certificate iphume and then that was the proof ukuthi age mababuya babuyele prosecutor abadala intwana le encane na 13 le ntwana le because angithi that's my identification ngokuya nge certificate sami because of my adoptive family Thabiso Lucas Nare una 13 ngaleso sikhathi yabo uSifiso Therese wakasibeke which is my real names una 16 uThabiso Lucas Nare which is my adoptive na 13 bathi ayina 13 lento I prosecute ngathi vele izubhlungu ngoba yabo ithazini ufana iprosecutor hiye ekugwebayo hiyo mele ibuild icase against you wena iprosecutor hiyo mele prosecute mara mayengibheka athi mfana azini umncane ngicela ukureferela same time bahambe bayofuna my school records understand bahambe mababuye bathi le ntwana le yaphansi sharp intwana sharp bavele bathi na azini tisimreferela to social worker ngisinda kanjalo masifike ecourt sicale le nto leyo siyenza le process le icourt libele yahamba sase officeini le prosecutor ngilibele ngihamba nama investigating officer ngibuye and then mase iprosecutor sekuzongena mina athi azini asahambe ngizokurefera ku social worker mfana because icase yakho ngiyayizwa and there's proof ukuthi umncane and then at the same time uyafunda and nawuphikanga so mina mele ngikugwebe but umncane ngikwazi ukugweba especially uvumile so I'm going to refer you to a social worker angifika bangirefere ku social worker ngisinda kanjalo ngithole like bekungasi free bail into ukuthi okay umntwana lo thi simrefere ku social worker bangirefere ku social worker sengihamba i social worker case ngisurvive kanjalo ke lezana zengihlaba vele zingihlabe lezana bengiyovuma yonke into usho bezokuhlaba kube bezenze yonke into lapha yana iqiniso ukuthi noma yini bebangathi siyenze because of lapha yana abantu mabashaya ikumba fire ingqondo iyaloka just ukuthi bekusestokisi kuse police station lapho if bekungasi police station mhlambe bese restaurant because lapho abantu abasestokisi yiba abayenzi lo mihlolo like istokisi kuse police station abantu abase police station abazenza izinto ezisnacks abantu abayeni ukwenza izinto ezisnacks kakhulu abantu ema restaurant like Sun City because lapho kusekusejele straight so mina zange bengingayanga ejele bengise police station stoksini so that is why kungayenzekanga in but if bengikwenye indawo bengivulnerable kube lapho ingqondo behambile noma yini bebathengene bathi imunya lo muntu kwaye beyomunye kamampela bengomunye bazoyithatha advantage yeah because thukile sibancane ngihambe but that experience leyo ngqondo seziyabuya yena so ne experience sometimes first time experience ibanjani okay long story short sengiyaganga futhi ngibanjwe mangibanjwa mangifika umagistrate angibheke ngiyakusame magistrate makafika athi hayi uwe futhi athi wena this time ngokupha case yakho ngirefer to social worker kokugcina next time uma ungafika ngiyakugweba ngiyakuvalela uyahamba uzoya wasibiza i-state school bathi ngizokuyisa lapho because ngathi awufuni ukwenza awufuni ukumamela wabona mabakasho kanje ngiphume mangiphuma lapha na ngithi the only way ukuthi ngisurvive
ukuthi ngichifte la because angeke ngisurvive without ukungenzi angeke ngisurvive ngaphandle ukuthi ngenze crime phela ngecrime crime sekuyi my way of survival yabo ngiyatshontsha ngiyenzana so angikhoni ngavele kula ngithutha khona ngihamba ngayiSoweto ngazele Soweto neSoweto ngizakhabo babami nobaba mina lo ngiphikile ngiza kubo This is 2000 this is 2001 Alright. yeah this is 2001 ngiyafika eGoli mangifika eGoli okay eGoli ngaleso sikhathi isibhamu into yakhona umfana abafana abancane baphatha ibhamu abafana abancane babhema ama drugs. Tell us about life in Joburg when you arrived in 2001. Take us through that. Yeah mangifika eJozi like ngiceda kusho life laphana first kunama bash nama street bash every day eSoweto kunama street and not every day every weekend especially ngama Saturday kunama 6 to 6 ibash lapho sometimes abantu bayenza i-birthday party kule birthday party bazoqhasha u-DJ afika afaka isound laphana u-DJ ashaya number from 6 to 6 the following day kuzoba ibash the rest niyeza ngaleso sikhathi anizelanga kuzosupport lo muntu we-birthday party nizele kuzosupport u-DJ bamchashile so wonke umuntu i-pressure it's a culture now it's more of a culture wonke umuntu makaba ne-birthday ufuna ukuchasha u-DJ owaziwa DJ Zwazwa kuno-DJ Zwazwa eSoweto more especially kule side benkulu DJ Zwazwa uThemba Mbayi eshawela kunomuntu uThemba nontwana yakhe ngekhohla bekuthemba abudu khwele emlapo abu DJ laba baziwa around ento elocation and then manje onke teenager uyithola lapha yana onke youth lapha yana so Monday to Friday kuhlanganiselwa imali yesitayela plus isibhema isitayela sabo sinclude ama main drugs bekuyi main drugs lebe bayibhema bebaphula lebhodlela so baphula ibhodlela so and then lesivalo lesi I mean lento le bakhipha isivalo and then lento le mabayithatha ngithi ivulekile ngapha bese bafaka enye into bayibiza iskets la bazoyifaka la into yakhona iskets amasalela wensango laba abathengisa insango mabakhipha insango kuzoba nelento engathi ubutshani esalayo insalela zakhona kuthiwa iskets sakhona bayasithengisa ishwampa nje umshwampa ongaka mina bathengisele amajita abhema ama drugs angazi bebathengisa noma bebabapha ngisakhumbula but bebapha lamajita into engaka and lezi ezibhema ama drugs zogcwalisa le nto leyo la angithi le nto ekhatheke so yeah zigcwalise la mabaceda bese i-main drugs akhona ilebe iphula bekungakabi inyawophe yayiphula ipilisi lakhona belithengiswa itsida ufull balibiza itayeri full lakhona bathi itayeri or uqhezu uhalf yaqhezu uhalf and then bese kuba nekota shuthi ipilisi lakhona njoba le round mawulikhathe so uqhezu uhalf or mawulikhatha angithi uyalikhatha bese wenza so ikota so ifull ngathi bekuyi 30 rand and then uhalf ku 15 rand and then lekota bekuma 750 kanjalo thengisa kanjalo macede umfana ayolgrinda libe powder ngathi grandpa babaceda bazolifaka phezulu kwaleyo skets leyo lamasalela wensango bayuthele so bekunento bayibiza ihalafu bekayenza ihalafu ngephepha abafana ayenza abona iphepha yenze ngathi ispoon ihalafu ukhale into le athele lento mabayithela bayibiza islay shuthi abawalento bayenzile ihalafu bebaze ne-measurement uyalenza isize right yehalafu mawuyikha so uthi ukhale upowder leyo uyithela phezulu kwaleyo nto leyo uthele so uthi so iba ipowder bathi leyo nto leyana islay shuthi masoceda usho mabalighta uthi lo munye uthuma abamlighta bathi ama-second shuthi yabona lo shaya the first ushaya into egcwele ngathi sengikhohliwe bayibiza le nto egcwele la umunye sebamshayisa ama-second shuthi lo makaqeda kuthi wena mazoshaka ubuthi bayibiza ama-second so yawuzami ke ngaleso sikhathi I mean youth ibhema leyo nto leyo so mabakhuluma ngestyle thina sihlanganisa ustyle sotshwala ngaso sikhathi kusakhona ama-first watch ngoba sabantwana besikole sisase mina okay ngayenza umshikashika mina le emakhaya mangiphuma ngenza ugrade 8 emakhaya mangifika ngapha 2001 sengizofunda ngapha because mangifika u2001 bekaphakathi nendawo azange ngifunde 2001 nonke ngibuyele esikela sengiya 2002 mangifika ku2002 remember bengenza ugrade 8 angimfunda 2001 sengimele ngiyophinda ugrade 8 so ngayenza ngathatha ireport kabhuti wami uS Sibeko
Mangithatha i-report kabhutami ngayobhalisa mangifika lapha la ngacabanga lo esisibeko ngizothubani ngathi okay usurprise ngazibiza usurprise sibheko ngawubhalisa nga-report kabhutami and ubhutami bekayenza ugrade 8 ugrade 10 and then mangifika lapha ile report leya nobhutami wenza i-commerce angazi next nge-commerce mina bengenzi OBE le grade 8 mangifika sekakhethile i-stream i-commerce mangifika cimi bani ngenza ugrade 10 ngene ku-grade 10 i-commerce mara mina vele yabona bengingasogoli ezinye izinto ngayi-catch up but ugrade 8 so from grade 8 to grade 10 kuna huge gap and ugrade 8 angimfundanga kahle kahle bangibophe ngiyekiskela around the first quarter ngilanga around boma April ngiyekiskela so into ezibhaze ngenanga la njengoba ngiyekiskela mangifika grade 8 ngiyabhayisa so manje ngaleso sikhathi leso so ngiqala kanjalo ugrade 10 ufika ngifunda ugrade 10 ngijampile mina ngijampile samantwana besikolo during the week mele siphandele imali yesitayela sokuyophuza ngeweekend science kula ngiqala khona ukucala ngeexperiment ngesex esowethu ngaleso sikhathi esowethu isihoko esowethu kune lifestyle culture yabo skidlava amantombazana ahambayo every Friday azokhetha umntana khona bayanyamalala Friday bazobuya abanye Sunday abanye bayozubuya Monday ekseni abanye since bahambe Friday mababuye esikele mabahamba Friday bazobuya esikele bazohamba bayogidla khabo hence legama skidlava bazogidla kini for example and then babaceda gidla kini nina seniqedile ngabo nabagaba Saturday ekseni nabakhapa mani bakhapa bazodecide ukuthi mabasuka kini bazoza kini bayogidla kimi bayenzela istyle siyebheshini nabo and then masiqeda nabo Sunday ekseni sabahambisa masibahambisa umunye orabanye bona la bazodecide ukuthi fandaga Sunday so gidla khabo umngane omunye untanga la hence abosigidla abanye bebayenza umunye akasabuyela umntana since ahambe Friday kuba ngithi especially laba bekwe ama newbies lo bekasaqala umunye uhambile ngalo Friday le sekasaba ukubuyela ekhaya masekasaba ukubuyela ekhaya sekazophila ahamba la lebafaneni Sunday sokunzima ukuthi abuyele ekhaya abanye mababuyele emakhaya because of bona emakhaya kubo sekuyaziwa ukuthi uphila kanjani yena akasabuyeli kubo because yena ngithi akwaziwa kubo bekuyi first time sekayahamba sekalala kula bafana and why abafana bebayenza kanjalo remember ngaleso sikhathi abafana sama teenagers sama youth most of the time ama youth labantu laba bana indlu zabo ezi straight abana ama apartment bahlala emakubo ema garage ema big room so they can only steal umntana bamchopeze every Friday amkhiphe ekseni Sunday Saturday yabo and then akakwazi ukufaka you understand so ufaka for a stadium bayenze whatever into bazenza from lapha bamenza abasakwazi ukumbuyisela and abasakhoni nokuthi bamsustain ukudla nana because abanye ukudla gcina sebadla ukudla lobu ebakudla endlini anze neplate lakhe azodla naye understand so before abazali bajumpa because abazali angeke bavuma uzolalisa ingane abantu yesikolo la angeke bavuma abanye abazali bazomkhomba amagate lo mntana lo so kunzima ukuthi achame akusinoma ubani umfana bekachamela eroomini ngabo anamandawo ane toilet so kunzima ukuthi aphume phela achama yabona so bagcina bamahambisa mabamhambisa umntana nakasafuna ukuhamba makahambe Friday uhamba Friday ubheke ukuthi uyojiva the whole weekend so hence kwaba iculture yamaskidlava number 1 is culture yamaskidlava from the culture yamaskidlava ya breeder iculture yama rapes labo bantwana laba baba vulnerable because angithi umntana ahambe ehlala lezi ezinye khona lezi especially lezi bezibhema ama drugs lezo ezibhema ama drugs iningi lazi bezingashili azikwazi ukushare bayiceda kubhema laphana yilezi ezirafula abantwana esithatha abantwana ngenkani and then kulezo ezibhemayo because eziningi bezibhema zigroup mazibhema zigroup kaso sengichaza iSoweto culture seSoweto mina mangifika ngaleso sikhathi mazibhema zigroup kaso lezo mazigroup mazihamba uthola ukuthi mazihamba wena let's say maybe ngenza umzekelo uze uphethe omunye umntana wasemlasi uze kuwe Friday uhamba naye Friday uzogidla kuwe Friday Saturday so yamgapha because amawuthi bewaslehe ngaleso sikhathi babamgapha bamtsheli lo mntana ukuthi bayamgapha uyafika utshela lezi sekalapha na sekabhemile phuma indlela mawuthi
azi lo mntana la yangikhenya mfana mina sengishayile zami manje uzoza ngijampisele lapha endlini ngiyamgabha mina utshela lezi abhema nazo ukuthi yamgabha lezi zabhema maceda kubhema zamthatha lo mntana le iyahamba lezi zamthatha mazimthatha zomjinja zingenza into abayibiza ibhande leVersace ibhande leVersace ukuthi zomfolela zu3 or zu4 or zu5 or whatever le number eziyo zidakwe ama-drugs and baceda kumshaya zinjalo sometimes zimshayele ehlathini sometimes zimshayele esigele wherever la kuhontsheka khona bekuyigela ngaleso sikhathi ikolo neganga yabo indaba ezineganga elokushini kula bezenza khona lo mehlolo lezo tshopele ama broken house ama broken whatever ziye indawo ebroken ziye ngalapho zifike zemfolela umntana abantu and into engayibona abochiri abaningi bekungathi bayayithana yazi why bengingaka understand psychology ifear. First of all, remember ngaleso sikhathi iculture yokuphatha isibhamu eSoweto isibhamu sayaphathwa kuleyo crew le khona ephethe isibhamu bazomshanga ifear mina benginga-understand phela ngiphume emakhaya into eziningi angizazi ngipick up bengihamba nabo ngibakhapha abanye ngize ngibashaya ngaze ngayibhema mina drugs yabo ngifike ngihlale ngibayenze yabo ngibantazi so kuleyo nto le boyibona zobona nje from lapho sedakiwe sekhipha isibhamu beyishintsha bayishintsha abanye balishintsha angithi igane la this isent alishintshe ngento la kuyibullet phansi umunye eshanga iteki athi khinqi ayishintshe ngeteki leyo nto le send ifear uCherry sekaba disable there's dangerous leze ibhamu mayiceda le sobangena bazonya mayiceda after asivale seyibiza lo mntana le outside sehambini and hamba ngathi yochama umntana sinisahleli lapha yana abukele umntana abantu aso sikhathi lo mntana unabo ma16 mntana omuhle ofresh bekafunda from lapho ziyamthatha lezi zihamba naye zomfolisa zimshaya ngokwaye zilale naye from lapho lo mntana loyo benginga-understand psychology sengiya-understand namanje sokuba uye ophila leyo life le sekaba usigidlava mama ngiceda kulala nabo zu5 kanjalo zingakhi sengiya-understand ngoba sengimdala ishame zimdefeatile she's been violated sekayasaba ukuthi nahamba buyele kubo akekho umuntu azokhuluma naye uyazisaba lezi and then sometimes ugcina futhi nayo leyo lifestyle leyo ukuthi dewe sekaba defeated sokufana nokuthi bamdisable intambo yakhe ukuzilwela understand and then manje lo kuzoba nale A1 yazi khona le A1 ezilawula kube ilala emkhukhwini hiyezomthatha seka sami sehamba naye okay zizabe zithanda ukudla amadano into ezisweet imthengele zakanga ngithi and nomntana ugcina sekaphila leyo life leyo aphile nayo understand and izothi mase sharp ngaye ayimtsheli izohamba futhi isho the same thing yenziwe uloyana seka lo mntana mina sengisharp ngiyamgabha same thing kuba isekele ngalo mntana lo kunabanye mina abantwana abakhona ugcine sekuba i-lifestyle yakhe thina la elokushini sesimbona lo mntana loyo but mina most of bona ngacala la ngayibona leyo ecale ngakhona umntana abantu uzile singamazi amuhle kuthiwa uJola nobani yamgabha yamshiya nabe bayenza leyo lifestyle leyo that was the other thing and beyenze and emabheshini futhi ngesikhathi la kuzohanjwa khona ebusuku makuzohanjwa ebheshini inokusuka so nalezi ezibhema ama-trucks eziphatha amagana and leyo nto lesekhostele ukuthi nathi onkumfana ohamba ebusuku sekumele aphathe igana kumele uphathe ijangele kumele uphathe iphanga something yokuzilwela because of manje the way kungakhona Cherry yakho bangayihapes bangayithatha manibuya la banganishwamzela kushwamzela bakhipha isibambani lalise na understand so gcina manje esabafana sesenzani sesifuna ukuphatha ibhamu sonke and gcina kuba my own experience leyo understand ukuthi okay sengifuna uku-experimenta ngebhamu remember mina nginenhlizembe already angithi mama uthi nginenhlizembe phela mama uthi nginenhlizembe so mina already ngizibona nginenhlizembe but izinto ke mina angikho offensive angeke ngifike ngokusukela ngithandi mina ngisukele khani uzobona yilezo and then always mawuzongisukela ngifuna ukwenza into
enkulu ezosenda ishockwave funa ukuqwalisela ukuthi nalaba bebangazi bazi nalaba abale kude bazoqoqelwa le nto leyana ungayizwa ungayiboni quiet and bebahlezi basho wena leyo quiet ngakhona nenhliziyo and babasho kanjalo bayangifana ukuthi bavuselela lento le bavuselela leyo mama nento mama maje ayishini and then vele ngizothi mangithola iopportunity yokuthi ngiveze lobubi ngizobuveza and mangiyenza ngenza isini. Understand? So until say umuntu experimenta ngeibhama experimenta ngeibhama ngabhema ugwayi ngabhema insango kuba into engibhema mara insango ngabona hey ngiyenza slow angithandi mina I believe I'm a thinker. Understand? Because remember many crime mangiyenza bengihlala phansi ngiplanela and I was a successful thief so to speak. Ama crime wami ngayenza ngiwaqede bengayenza smooth. Bengikhona ukuthi ngishaye kunama crime amaningi engiwayenzile engingaboshelwanga so ngilezo ngifuna ukuba njalo ukuthi smooth ngishaye into angithandi into nyana ehlakaraha yabo so mangicala ngibhema insango yabona ukwenza into ongayicabanganga yabona ngifuna ukucabanga ngiplanele ngiyeke insango ngibhema ugwayi kuphela obvious sesiyahamba sihambe ebusuku singajida sesimele sifande phela lifestyle esiyenza ngipeshini ukufuneka istyle.